Hakijing leka World Cup round 16 berang ke Argentina persya ke Egypt hawa bahas ngini leka masuk tang kelas tep kemika bakat san Egypt kali obat tep cikul leng ba Ibrahim hamni ke bakat san kan baham ni ke ba arpeu ke Argentina kali yo dek penalti akan dikenai gini penalti leng ba kau VAR kan ba gini penalti la shot au Messi kan ba Messi la pelle nang gini penalti krem la ban tep shopoi jang kagul kan batang tahi ke kelas tep ke Egypt kelatam ya Argentina cikul not kan bahwan teng sekolah barpat keberi ke lamit hamni ke ban rupau ke Egypt kaliok ban tips segeling bau jiko kan bah ikani gol cek lembah ke VAR keberi ke offside kan bah hadin menit uji ko liau yang ban tips segol namta ke Egypt keberi ke gol ke arah kan ngene kai namta ke Egypt hamni ke ban rupau ke bah ke Egypt keletam ya Argentina la ar la norban kun no ke jing kai kata kade hadu ke menit ke ban bukan dai Argentina kaliok ban tips sigol yang bau Christian Romero hamni ke ban nyok pendai kan bah hamni ke ba pravolai Messi ulio ban tip yo gol pani khaj namta ke Argentina kan bah sopan kut no ke jing la ka kata ke hamni ke ba khandai plus lai ke Argentina ke rio ban tip yo gol ban job hamni ke ba khandai plus lai leng ba Fernandes ke bah de pukul ke jing la kai ke Argentina ke rio khor kanam job hadin bagala ban Philip Slit yo Egypt lai la argol leng ba kan jing job ke Argentina ke rio rung saka kuarter final kan kedua bersaru ya ke Switzerland kan bagi Egypt kaban lek payung no daga jing Chelsea tang nak round of 16 sebuah bagi jing lekai round 16 berang ke Switzerland persya Colombia apa jing lekai na do sedang ke kelas step ada bukut ke kelas step kilkut da ka jing khai slam la ban baki jar kan bahap pai sekelamit pat wal dobro arling ni tim pisang ban gol kenang bikin yo jing job Henry slam la bro arling ni tim kilkut yang daga jing khai kan ba rai ban ra jing lekai seka extra time kan badai ke extra time dulu kalau 5 menit pilkut dek khai lem la bar ki jar kan bar Rhino ban rush ke penalty shot out kan badai penalty shot out ke Switzerland kalau la ban belim ya Colombia rasau la laitul yang bagi ni job ke Switzerland ke layo rung saka quarter final kan kedua bersya ya ke Argentina kan bagi Colombia dek jing Chelsea kitang ke haban paying no tang nak round 16 ha kan ko World Cup yang quarter final part ani lekai hak ke 10 trik Koblish bona